Salut. Bon, mais c'est... Peut-être que seulement un zonzo lié à une soirée, mais... Je suis big tete qui doum boula, ça m'a joué moi audio moi si moi un zonzo moi si. Il y a qu'un tient mon boss. Peut-être que moi mambo peut-être que tout le monde va m'amener bête ba Congo, ya m'amener bête ba Congo. Donc moi boulia wa, bienvenue là, ça marqué. Oh. Allez-vous, ça va bien? Bonjour les femmes de la cuvette. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Sangonini, ba maman. Bisoto ba maman. Moi, si mon tamé magasin, 9 mois de grossesse et de souffrance. Hein? La maman qui bâtit la maison. Mais je pense que quand vous écrivez là, dans la quartier, on a vu, il y a les femmes de la cuvette. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Les enfants, dès que l'école, vous êtes association de la cuvette. Mais levez-vous, vous avez les cadres là-bas, vous êtes les conseillers, vous êtes les ministres là-bas. Mais le problème de Mikolo là, vous avez peut-être Sonia Bassi. Hein? Oh, mais essaie de réunir tout le balikamboyo. Hein? Bozo le bakama kamboka kili boye ba fête copine à jouir. Non, il faut penser à l'avenir. La jeune fille de demain, elle sera quoi? Il faut association encadrer la jeune fille de demain. Hein? La jeune fille, toi n'a pas talent minga ba jeune fille. Hein? Bazala ba intellectuel, le bisotoza, ngana li le représentante, n'adjoa idée à Anne-Marie Samba. Moi je suis de l'administration générale, mais comme on se comporté que bien à cabinet à Christian Gilbert, mais à poni biso ba Lilian Nyanga, biso à fabriquer biso à après le boutique les Anne-Marie Samba, il faut génération à Sikabo la journaliste en langue nationale. Mais aujourd'hui, on m'appelle plus par mon nom, mon prénom, on m'appelle tout solo là. C'est ça la référence. Hein? Jeune fille morale, maman Liti Pongo. On a vu Ndenge Liti Pongo à Sali. On a dépêche, conseiller Mokonji, le là comme ministre. Il y a des mamans DG, il y a des mamans ceci. Il faut tout ça la bongo. Hein? Le lot 50, maman qui est dans le salon à livre. Na fière, madame. Ça, c'est pas plus important. Hein? Il y a que Nandouengo Soya Mingi. Mais Beto, que Tatamana Nokbula. Mopa, je suis fière de Madame Mopa. Je suis fière de Patricia. Les femmes qui enseignent à l'université, la jeune fille, bozo transmettre bango savoir. Bisoto di chance à autant à Mingité parce qu'on était abandonné avec 5 enfants dans Maboko. Mais il fallait se battre pour payer les enfants les études. Travailler, arrache-pied, aller dans les missions. Pour une fois, foutre dans l'école, on a moto, on a soutenu, c'était. J'ai formé aujourd'hui les cadres, je suis fière, ma tête est en paix. J'ai ma fille qui est ingénieure en électromécanique. Je suis fier. J'ai un inspecteur. Hein? J'ai mes filles qui sont en Belgique. Makosa ba ressources humaines. Mosu soza kosa la technologie à Makasi. Mais c'est ça. Nga natangi nanga mingite. Natangi mingite parce que j'avais les enfants en main. Hein? Il faut bâtir les familles fortes. Pour une nation plus forte. Hein? Ça, c'est la distraction. Je vous lis, moi, je commente faire vos trucs. Mais ce qu'on ne fait, c'est pas ça. Mikolo sort du néant. Elle était en Turquie. Elle arrive ici. Le CHU, promotion de la femme. PME. Non. Mais figurez pendant qu'on financer les petites et moyennes entreprises, les gens qui font les champs, Banini, président Salé Loco, mais président à Nordis, biso femme de la cuvette. On doit soutenir Sassou. Donc, moi, tu n'as pas détruire Sassou Boy. Quelle honte! Mout me katou na bon nibolek. Me cuisine na cuisine mwangi Sassou. Me bet baken tia Zulu faut bet soutenir Sassou. Ben mo parti na. Donc Mikolo, Lydia, Jacqueline me katou na ba nibolek. Aha. Ni façon bani sos ben kuwaya. Voilà pour maison ça. Si ben que wa lumputu ben le kile munu nzonzo le muga salena ki Congo hein samna ba mami ya beto ya fédération ba mami ya betini na mpangala Bwenza Nyadi Lokumu
baku wa munu mbote mbote muke salia mwa nzonzolo na mansukina na ndingi ya banchi ya Pompidou saben bakula muke vutule ya udiaka ben kuwa mutme katuku na nibolek mutme katuku na nibolek kwiz muangis sasu muke vutule mwa manda ben kuwa mbote émission pour il faut foutre dans l'école on a moto on a soutenu c'était j'ai formé aujourd'hui les cadres je suis fier ma tête est en paix j'ai ma fille qui est ingénieure en électromécanique je suis fier j'ai un inspecteur j'ai mes filles qui sont en Belgique bakosa ba ressources humaines mosusu aza kosala technologie à makasi mais c'est ça nga natangi nanga mingi te natangi mingi te parce que j'avais les enfants en main il faut bâtir les familles fortes pour une nation plus forte ça c'est la distraction je vous dis moi je commente pas vos trucs mais ce qu'on ne fait c'est pas ça. Mikolo sort du néant. Elle était en Turquie. Elle arrive ici. Le CHU, promotion de la femme. Non. Mais figurez pendant qu'on finançait les petites et moyennes entreprises, les gens qui font les champs, Banini, président à Salé Loco, mais président à Nordis, biso femme de la cuvette. On doit soutenir Sassou. Donc, Mota Uchi Nibolek a détruit Sassou Boy. Moutme Katunda bu Nibolek, mais quiz Mwangi Sassou comme ça. Mais comme Mwangi Sassou. Non, bet bakencha ya bamboshi faut beti telama ben kuwa ya nduengo so ba mama bakongo ya nduengo so ben kuwa ben bakula faso bakencha ba o kesalaka mamba kesala toujours ya commencé basika ben ke na kutala ya ke na kubasika nzam kembote nzam kuzal luengis fédération elle me tout petit ben kubik babancha bakonge ba fungul meso ba bakula benwa mutme katuku na bunibolek me kusina kuzi mwangi sasu bet que continuer tina na nsukunwa. Quelle honte les gens du PCT, les gens, les femmes du PCT. Ngana Koli na PCT moi dans mon cœur. Jacques Bombette a coufité, on a fait des missions, on a fait des barricades, on a acheté les tronçonneuses pour faire benwa ba me kang banzila ba me ko nsumba babisengo sin ke zenga balota yangi ya mwana kento ya mombosha kena tuba ba me kon sumba basi donc ki sengin ke zenga bisengo ben comprendre ki sengin ke zenga ba inti parce que ni kon kwang ba inti abet na kacha babwale bet kuna ni yai mwana ket mezonza o ba me kang banzila ba me ko mak ba inti ku bak ba malata ba inti ku kang banzila imba ke kuna lomput ba barricade ba me kon sumba machine bake zenga ka bisengo to bake zenga ba inti mwana kenche kana tuba ben kuwa faire les barricades contre les Souba. Mais aujourd'hui ce que je vois ba me sal ba barricade contre les Souba ba me ba mami la cuvette donc ba kenche ba mboshi ya Zulu ba wana kintwa na ba bakali ya bao na kunwanis ki mfumi ya ben ba Congo ben me comprendre ba ope vana na kati ben me comprendre mais il y a quelques mois parti il y a li solo elle me coupe ça ba vana aussi ni ba aussi on a tout la poison na ba bakali ya ba Congo parce que ba ke kintwadi na ba bakali ba mami ba Congo tata nzambe betke waya tina nsukuno et puis muke tu ben diam muke na kokanisaka et puis betke kang nzonzoli voir ce n'est plus ça. J'ai honte, je suis en train de pleurer dans ma maison. Je suis en train de pleurer dans ma maison. Milliard et commis 1 million. Non, non les mamans, non les mamans, faites quelque chose pour le pays. On doit aider le président. Nous sommes les nordistes. Hier, demain on sera pourchassés. Je m'appelle O. Il y a Ibara, il y a Ondongo, il y a Ngambe. Il y a des noms là que nous, Bissotoko est là pour chasser. Nali Kamoran a 10 milliards. Les gens se moquent de moi, je suis à pied ici. Les gens des milliards dans les maisons. Momuke soukune kuna. Mbote beno, mbote Chris, mbote na benyoso. Mume waye, ba maison na ndinga. Beza ke ndinga ba ya muke zoladi ya parce que ndinga colonisation. Mais yalme kuitu ba mambo,
Bamambia ngolo nakachi. Mumetalia kiyame vanda diambia ngudi na bakwisi diaka ba Congo. Et surtout bamambia beto bibusha beto bainike na kubakula diambo ve. Bainike dikulmos na kati dikulmos na nganda. Bainike penseti bame kwen kwela bibulu ya bamboshi bibulu ya bancha Zulu ti yinme kumba bantu bake sosko bumba. Benme wafaso kenche ya metuba. Mais mambe ya mikolo bete lueng sayawa, bilumbe ya metuba, bilumbe ya meluta, betuan me kote na kacha mambi. Betu me kone explike mambe ya mikolo. Mambe ya mikolo bete ula beno, tate yandi, ni bau, tikisaka, muyonzi na bamboshi. Nantang bazongole, kuza kote na kacha babuale ya beto, mpanga la buenza nyadilo kumulu wangu, na kukwang bet ba intu, tamba kuza baki mfumu na minduki, na kutsamun mengi ya bakongo. Ni batache ba mikolo, vanda sal na lisuba. E ba balulaka, baluata munzaka, ya bankadia mpemba. Benmekuwa, ba meluat munzaka, na kwen funda, bancha betu, bantuenya betu. Bantuenya ba bembi minku fuwa na kacha moyonzi kuna. Bitkina ba, mwaba leki, minku fuwa na kacha moyonzi. Samna tacha mikolo. Kimbonzi mikolo. Tacha ba. Ni une mesal que Ngwebso Mathurin Albert mudaome sasungeso pe se récompense na babanien di kandia banyonso ke na kati ya kimfumina ya bamboshi kintwade bakeli kintwade bamboshi kibushi ene kaka ke ka dokutolo vanda même ça na l'hôpital ya ba ya bamboshi ya oyo ben me comprendre ya kaka ya kento bet pesa me bankumbi ya bao si ben ko ental ba video bet pesa bankumbi ya banyonso ya kaka que cela n'a bouya. Donc famille na bake vrai intégrer samna ki salu na tatia ba salaka samu na kulu na kufuisisa bampangi ya beto bantwenya kuna na kacha bantocha beto tout montocha moyonzi parce que kuna bana na résistance parce que bana lumputu ya bana kokoko kongditali kuna bant bani nwan kuna na bibanda vous me comprendre bant bani nwan kuna ba bibanda imenge bukula ba binkoko. Vous me comprendre? Bazangole vani kubwaku net banzinzi. Ni tatia ba kuna pes ba plan stuina. Vous me comprendre? Bake kintwa na bamboshi. De façon, leba kuza sons mambie. Mutela maka, sa muke mo bembe. Et puis muke mfumu na fédération, ya la bonza na ya lukumu. Mais on si ben ke baka de Brazil ya ben mikolo, ben tabule nintu. Mais ben simba bemve. Mais ben me comprendre? Ba mosme na kacha bu debrazisme ba na Kongo ya mosi ya kintwadi ba mosme kikangam na mutambu wo ben me comprendre ba mosme kikangam na mutambu ima bali tublabe no betke van ku vivi ya kintwadi ben me comprendre maintenant na mambi ya mikolo na diambi ya muyibi ya mbongo nkabwani ke ya nene na kati ya beno ba debrazis na Kongo ya beni ya kintwadi ya mayuya ya luvuno nkabwani ke mingi ben me kutala parce que bamboshi ba me former bloc donc yina Ngwebso Mathurin Albert yan moslena yiba mbongi ya bakongo mbongi ya bakongo yiba bokla mbongi ya ba génération future pentala bizizi ba yufula yani mais mbongi nki à côté mais mvuti yan banana iki mais betke pesviana na mwani ndumi na pesa question na journaliste betke pesviana yani mbongi ya ba génération qui a ba génération future bet meza côté mbongi ya ba génération future kele yake nakacha bandiambu nakacha banzo ya bao yake partout et mbongi na betke zonza yake 100 000 milliards de dollars mbongi yakaka kele banki ya Pompidou bakuna tuna mwa ba inzo make buma mbongi ya nene saba mindeli ya Pompidou ya imbi kuna bakaba ndama nkuna ben me comprendre Claude Mochange j'espère que me kumbia ben me comprendre donc et puis ben métal mbongo yibya mbongo mais bet me kuitubil beno mais faut qu'on va faire parce que tu vas dans l'homme na anglais si ba quelque chose que tout bas bon que Mikolo si ben bak Mikolo Lydia Jacqueline de Brazil ya bao na Ngwebso Mathurin Albert nan me yibe vrai ko yiba kuluncha ba mi yibi ni nani vous me comprendre kuluncha ba mi yibi ni nani ben mezaba scandale ba 19 millions d'euros na ba compte kuna ya kacha Italie na ba semare
Bambongo bakona baka na kwa suma papia mukandi ya ngandu. Nyonsi nke mabime ya ngobisa Mathieu Albert. Nyonsi kia kuzabana. Ben bak mwane yandi. Kencha yandi tete. De bas konda nyonsi me salam na mambi ya ondongo na mambi ya mafuti ya ndomi ya ngani ya luangu. Ben metala. Ben me comprendre. Ben quiz baka mwane yandi. Yin baka zonza ya muyombe. Mwane yandi ya muyombe. Yan ke pen nilotique. Yin baka bukula sasong de so Christelle Denis. Mais nyos me mwangana. Muyibi ambongo. Ba yu ya faswan me sala. Bet basabe no Miami Gate numéro 1, Miami Gate numéro 2. Donc Miami Gate 1, Miami Gate 2. Yake kuna na YouTube. Ben télécharger. Ben bakusia bamoshi. Ben ba debrazis. Ben basisia bamoshi. Faso mayuya nsala na kuyirik ba kompania mayuya. Mutinya mani baka mbonye ngani ya petroli ya luango. Ine bani kuna tula kuna bombaka. Yake un coût de multimilliards de dollars. Yan me yiba. Ba bouya, benitala ba Panama Papers baskaka. Ba ebata Lucien. Pasteurier. Combien? Itoa Bruno. Benitala ba Adada. 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Mes frères, ba tatia mo baba miamono. 800 milliards de dollars. Nyon si makena tubave. Claudia, mwani ya kento. Claudia peke kento. Faso mikolo. Claudia sasu. Yan peke kento mutinu mikolo. Yan pe me bouilia na muyibi ambongo ya 50 millions de dollars. Yan kuza sumemba inzo awa na boile Michael Jackson na New York. Mais nyo swin ba mboshi me salve atama kelenet panswini. Ntame mingve. Bancha mindeli ya Pompidou me basisi mambia Lucien Ibata diaka na muyibi. Bame basisa. Mukani mbake tangaka. Bame basisi ya 7 ya mvimba. 7 ya mvimba basi ntamingve. Na nkumbia ngwepso Mathieu Albert penakati. Tati ya bao. Nakati. Dikandi ya banyos. Nakati. Bamboshi me fungulbe ata diambo. Maintenant. Mais nani ke nakati ya mambia betina tubla beno. Yake ni ngwepso Mathieu Albert. Parce que yanke nansacha kuningisa. Yanke nansacha kufuadia babancha beto. Vous me comprenez? Mais non faut pas ça. Bouke misère non. Bake debrazis ya bao. Mais bake so me debrazis ke nani. Yanke nani. Bon faut pas bake mikolo. Comme mikolo comme bembe. Pongi ke na kunwani na mambi ya fédération. Pongi bembe ni ba pongi metelama na mambi ya fédération. Kokoko. Faut qu'on sauce kunwani sila bwenza. Mais betre que na tubla ba ben kwenda. Ben kwen, si ben ke ba bakala, si ben ke na madungu, ben tubel bambosh, si pama ben lemfkin moun. Bambosh, si ben ke na madungu, ben kwenda. Nantange bet ke na tubaya, ben kwen dumis baminduki. Ben kwen dumis baminduki na mbandi ya suda. Ben kwenda, si ben ke ba bakala. Si ngwepso Mathieu Albert ke tuba ke yandi ni yandi. Yandi ya kukanginza ya mvimba. Na miniti ya bet ke na tubaya. Ben kwen dumiska kwa minduki kuna na bantoti ya mbandi ya suda. Ben kwen kuna bantoti ya la fédération. Nampangala, bwenza, nyadi le kumulu wangu, si ben ke babakala. Ben tubil bao, ben tubil bakencha bao. Si ba ke babakala. Si ba ke tubati bani mbulu mbulu ya kukuba. Bakwenda, ben tubil bakwenda. Samne wakena ukima kukubuli minduki bilumbie. Bakwenda, batala bao. Ben me comprendre. Maintenant, il y a un Mathieu Albert Kesala. Fouan baka, le règle vanan sacha kumwangis babantu. Fouan baka, mucha yan musya, baini sala yandi, baini dilana diak na yandi, baini kunwa na yandi, baini binana yandi. Ni yanan ke basina ko exposé. Na kubumba meibi kaka. Ben me comprendre. Si ben comparer Mikolo ke muyibi. Na Mikolo, na Claudia, na meyibe mingi. Ben tubi, ben yufil bamboshi. Ben yufil bakencha bi mpumbule ya bamboshi. Ba evade ya mpampam bakencha bamboshi ya kena unadzonza kidi. Na Claudia, na Mikolo, na meyibe mingi. Ben yufil ba. Faut pas sos kuvane kala, ben comprendre. Sama ki bakana ko exposer, muyibi kaka, nambanya, ben talape mambi ya Jean-Pierre Tistetika ya. Faswa wani kwen nangun mambia Jean Petit Stetika. Faswa wani kwen menasana mambia mbongo toujours muyibi ya mbongo. Si mboshi me yiba,
Non, mon boshi, ba ke protéger un abantia PCT. Et bien, qu'on a manipulé, ba petit abeto, ya lubomo. Ben tout na petit makita, mais petit ngeke vrai zoba. Petit, mengeza mambia politique ve c'est normal. Ba ke na ku manipuler nge na babantina. Mais abyange, ba ngeke zimana na leur mosi. Ba mos même que zimbisinge. Petit vana mayela, benzo na petit makita. Petit makita, ngeke bokla sa sous-président. Ngeke bokla sa sous-président. Ngeke zonza tous les jours na banzonzo lenge petit makita. Ngeke soutenir muntina kena kuna talu fo na kati makandi ya beto. Muntina ko tulbet na kati kuna petit mbali ya tête les fédération que kota. Parce que singe qui me veut moun weske ordonner ba zenga into na mantole ba tiansto. Parce que ni ben ke van kuno ba traite na ko merde ba tia beto. Ben me comprendre. Ngeke support. Banzonzo lenge nyo singe ba c'est ça quand petit. Muke archiver ti yao. Ben tu ben muke na tubila ben yawa. Ben ba petit nyosu na kati banto tia bet ben ke kuna sala banzonzo kana bokla sa sous président ke na bokala net nzambi. Mais ben ça va pas na ba intu abeno. Inyo siki unkunya mbongo. Ino abuzobina. Mais ben ke na wabawa. Ba kenche ba me kuizon. Ba kenche ba me kuizon mutindia. Ya mukana zona mena ba mamia fédération. Mikolo me katuku nibolek. Donc yanzo la zons kaka. Mukongi ya mpampambia comme ça sos kumangiski munchi abeto. Mais yake nduengo si mingi na ben ba mama. Ben ba mama ya fédération ni na kukondwa na kubumu beto. Ben ba mère Josephine Bansimba. Kena kuenda kuna Kongo ya moshi ya Kintwadi. Baba mboshi ya kukangam na babanchi ya bao. Na kimfumina. Baki ya kukangam na kusof kubumu mbongo. Mais ben menike kuna no kuna kuforcer ki camarade. Kuna forcer kuvan ensemble. Mais ba mami ni baki na bumba babanchi ya bao. Mais ben no ben nga kutulaka kanti membi ya ben na beto babani ya ben kena kuna na ben na makedika. Mais yay, mambi yay. Nzonzole kencha mumboshe me kuituba. Fo ya vungun ba mami ba kong nyosto. Ba mami bani joina bu debraziste. Fo ba fungula ba telama ba bakula ba tumti. Oh, mais mambi yake ya makedika. Mais bengi na wame na nzonzole mami ba vana na kacha muzingu. Na kwistulbet na kacha mfulu na kacha bigilu. Ba kanga banzila. Ba kuna sumba ba machine. Ba minkwachi. Donc ba umpe ba kuangaka ba beto ba Kongo ba intu ba mami ya baba mboshi. Ba umpe ba tsamuna mengi ya ba Kongo. Nani kuna tubaya? Yan mos mami nkena tubaya we. Kencha mboshe ya. Wala puka betu bana beno. Ya van bani ya baba mboshi. Banti ya zulu nyonsu ha. Muke bukla baba mboshi. Ya van ba bani ya ba ya matete. Ba kencha bao. Ba nyonsu. Mutu mos veke victime. Ben me comprendre. Banyos bake ba coupable. Doenge kumtanga kukwanga baba intu, pete kwang banyos ba intu ba kencha bao. Bifu ya imbi inba salaka na ba mami bet bandumba. Kuna betke salba ya na kotu kana ezulke boave. Betke la kisba ke bete pe vana ba bi buli ansisi. Ah, kibusha mun Kongo. Kibusha mun Kongo. Mume wa mpang me filis munu video yange. Ngeme ko nwa pilele mbwaki. Parce que zonza bi nkout bia benge. Ngeme ko mbak na drapeau ya bu de Brazil. Mampandi, Makongo, Kibusi. Me wange na ndinyange. Amun Makongo. Amun Mampandi. Amun Manadej. Muke vanana Kibusi amuna wakimulari. Enza ke muke zola ve butibalisme. Muke zolaka. Bamboshi, Bancha Zulu. Makongo. Vutuk manima. Sobnzonzolo. Kibusi yange mulari. Bamboshi mezons que bame kufwa balari na kachampangala. Zulu me boave. Bame yok balari na kachampangala. Zulu me boave. N'yena comprendre. Bamboshi mezo bame yok bet kuna. Bet nyustu na suda. Bame kwang ba inzo. Kwanga. Bame yiba mbongo. Zulme boave. Ngeke mama Makongo.
Muzaba avec un gars qui bouche. Ngeme wave faso kencha mumboshi kana tuba. Ngema me mubembe. Ngeke na kukonda kubumba bana. Memuke nani? Muke nkasi yange? Muke mwani yange? Mitke na nwani nandi bantocha beto? Ngeke kanda kacha bu debrazisme samna ekima Kongo. Munu, muzolve bu tribalisme. Ngeme wave mame mumboshi afasanga na tuba. Mame mumboshi metubiki. Mikolo me katu nibolek no? Donc mikolo mukongi ya mpamba me comme c'est lorsqu'il mfumi abetu. Ma Kongo fonge baluka yake ve mambia zola muzake kento butama nanti me zola me ya imekuma mvukulu ya beto kuna ya bejavan bet balari na mpangala kuna ti nakacha na luango kubana ludimati na bambama yake mambia mvukulu bamboshi bengana talwe bakikintwa na babanchaba bakenchaba bene wano ye nzozo me katuna kacha group ya bakencha bamboshi me wafaso beno ben ba mambi ya bakongo ben kila kuna landa kakbawo ben kila kukondo na kubakula même na mambi ben mos ba biblia bakencha ba guerrier vandave hein ma Kongo baski na bu debrazisme yake mambi ya nsonive yake mambi ya kubumba bala kubumba bana faso bake zonza mama longo mambi ya muva nituba nzalbala mewa songo kana lemana kubana nzalbala na kubumba bana yange ya ben ba mambi ya bakongo beni kina nguna kotatete ben ke hesitant Kongo ya mwesha kintwali ben wa ba mambi bamboshi yan me tubil beniki yan me formé babane yandia yan na tubla beno yan kana inspecteur yan kana ingénieur yan kana bas administrateur yan kana banque na sala bas école ni personne yan me tubil beno yan me formé na wap mbongo kecha mombo se me fils babane yan me formé ba to yan me placer ba na wap mbongo nge mame mu Kongo wa babane nge ke na quelle position tala awa muke tubaka maketika bet bakula diambu bet metubil beno faso bet ke sana ku baski na kacha mambia et si ben ke na ku penser ti ben ke tatam na baba mboshi metuba ti banyonso kenchi ya mboshi ke na bukla ba kenche banyonso na manimia nkanya mpe mutantu mukuyu nangi banyonso et putaba zake muche bao ke muyibi muche bake kufua babantu mucha bake na kubebisaka mkondole ya l'hôpital me banyonso kina manyime mucha banangi e yana ku lancer mbila basi bake tuba yana kutambila na bakenji ya Zulu banyonso na manyime mucha banangi samba vanda contre bakento ya bakongo nina na manyime muku bemletala mikolo ke debrazis anke mucha betve yanke mucha bao mais ba commencer tout le bet nyos na kati na mambia mikolo me kudia me bine na bao mais ba commencer tout le bet nyos na kati donc même bambo c'est pas me kangam na mutambia bao ni faso bete tubana beno mbongo mikolo wa faso mikolo lan basese mbongo na trésor kimba zonza figa meka kunkumu no si yan mestul kinyemo me mbongo fo ya basik no mbongo basik na wapinzila na trésor nange na trésor mumboshi samna iki depuis muyibi ni bandaka mambi ameku basika kini bubieye me muchi ni ba sambong na trésor yan ken nani yini banda directeur ya figaina ni nani yani va nani mumboshi mais est-ce que maintenant on comprend donc faut pas trop batalawa bouc émissaire que débrazis n'y a pas mais pas commencer tout le beignos na kati donc même na bu débrazis n'y a pas aussi baki ya kukabuka yakena ba débrazis ya mbani ya suda in bake kuangaba intu in bake fingaka
Il m'a dit Nathan Nakachampasi, il y a qu'un des Brazis. Il y a Zulu. Il y a que protéger Assassou. Vous me comprendre? Donc, mucha bao, vanda kubola, vanda bantunga, vanda imbi, banyos na manyima yande nangi, me ben bakongo. Mucha ben men van kitoko, el van imbi. Ben kena kuchale ben na kwanda bamushi. Ya kalta ba mame. Me ben keve ba mama. Ben keve ba bibusi. Kenja mumbusi kena kupesa ben ba leçon. Ah, ba mama, ba tata ba mama, muntanga mun melunga. Betu tula fédération Congo sana ba Congo. Mais betkina ku luengi, betkina ku kebisa baina. Kina di cool moshawa, di cool moshawa. Ba ngi sos ku jouer na moi kimpa ya imbi. Yin ke jouer na kimpa ya imbi. Betke zeng ma ku nyonzole. Elle me comprendre. Boîte ya Noah. Bet me kotis me na boîte ya Noah. Mengeke na zola ku basika. Ngeke basika ngemoshi. Kintwadi, yin ba bank kuna kuza turana kinyeme ba na petition, yaki kintwadi ya bank nyostu. Kintwadi ya ba Congo. Yake ve, kintwadi ya muntu moshi. Donc mukina kukebisa beno, benge kusana nata toujours, mabi ya nkabwani, mulari, mubembe, muvili. Mabi nkejana kata fédération ve. Si mfumi ya fédération, mesal mabi ya imbi, na kusos kunat bet na kata bamboshi, bet ke basi sa na mantuali ya bat nyostu. Et Zul que boivait. Ben me comprendre. Donc, à mon jusqu'à Koulouengis, ba mama, Bibousi avec la fédération, et surtout ma Congo, ma Mpandi, ma Nadej, qui bouche à mounou. Il me cuise tout le bandinga, hein, yangana kouleba bamboshi, nandinga kiaji. Ah, mon pile, mame mon boshi me kuipes nga mvutu, qui bouche à mounou. Ya me kumuntangu nangena ku big drapeau, ya menga, ya luvunu. Ngemongo wana Mampandi, kibusha munu. Yae nintangu, na benba mama, na kutelama, na kusimbeto, na kubumbeto. Parce que bao baka na manyimbe ya babancha bao. E benba mama, ya beto, benke ya uwa, benke tala, benke kunatala chuju, pongi na bantunga. Pongi, enke trongolo. Yake ni mutindi na batata na mama. Mfumi ya buala, siyanke vena mayela. Si elle qui vient ndinga, yangolo, il ne tape pas. Passe n'en passe. Mais le métal boubiaye. Ba kununcha beto. Ba une kota na mambia na buzoba. Awa betri na kacha mpasi bet nyostu. Ming na ban peke na isi antoto. Mais betin bel ku bakul diambo. Betin salve erreur. Matona ngwile ambote. Mulevu na benike wave ki Congo. Mulen sal kwani ya kilumba kaka. Samuka na manyima ntangu. Nandingi ya ben bancha lumputu. Mais awa manituba na ba mama, ba tata, be busi ya beto, bakuwa, ndingi ya kencha momboshi. Mwana kuambe nansacha kubuli au, sam ndingi ya ba voyou. Mais fallait quand même mutubi ya parce que mami mekui basisman biya ngudi. Il me lakisa, ti fédération ya Congo, tena nzila. Il me kibukula nzili ya mpulusu, nzili ya lusalusu, nzili ya ntungunu, nzili ya yenge. Betlen van diak na bantine ve, na kacha bantocha beto. Ben ke bukla beto, ben ba nibolek, ben pilier, mais ben basik ya ben abanto tia beto, ben kwendi ya ben na Zulu, ben me kole bet sam na iki, ben me kole bet sam, ba me kole bet sam na bimvoa mi ya beto, parce que sos kunwa beto, net dilala, faso baki nwa dilala, bet me manga bao, banti bet ke basis bao na ngolo, bet ke nat mfulu ya imbi, na kacha bao. Betke fwaba na mutindi ya imbi batata ba mama ni façon yake salamba betke lan bati na Zulu façon ba zonzati mami metuba mbaka ba tronçonneuse betke lan bati kuna na ba tronçonneuse sambanto cha Zulina yake pe banto cha bet ba Congo bet ba mvubu ntoto Congo enzi lulwe Congo dieto bankaka basisa jo Congo enzi lulwe Congo de tubankaka basisa jo Congo yin bankoko beto ni yimba nzimina ina vune kuna nuana na bamindele baza batinge ba bantocha ba imba tuba Congo nzilu Congo ya bana mukandi ya seve
Kongo na mukanju ya ka. Inke mark ya tatanzambi tulendo mfume bakongo. Bantoki ya zulina, yake ya beto, yake vya bao. Faso yan musmame mekutubia o. Ah, mbasi babaka kuilan beto. Soyons-en sûrs. Attends, mon bosi keba nakacha bantoki ya beto. Oui. Nye mekutub deja ya sa ben mezabimbi ben mesala. Ben ku dia, ben ku noa, ben bina, ben finga faso ben gena kusala. Melentang yake kuma. Moun moske bana mantole mambie. Ben ke tafso bake tsaka ba mosi. Nyonse yake van filmer. Yake van filmer en direct. Devant na toile tata nzambi na toile babantu beki kwenda sambusa. Yake ni motindwe. Batona ngula moto tata nzambi kubieka kanko kubieka. Mukonke kilembanzau, mukonke koko kongritadi, koko kongritadi, koko kongritadi. Abu pia. Ye.